Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni papay sa ospital. Jak na puutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisipar ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni manong mo day di agatad ijay abroad. Tapnula at daramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Uwen, Mama. Sapay lang kumangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamok tinapasamak. Makaamoditan wanya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamo iha. No ako nga anya ngay nga rod. Awan mabalin anak ko. Agyamanak. Nakarwarak matlaang nga rin di pagpaludan. Kamaudyanan na. Makaawid ak matlaang nga ni di lugar mi. Adon kinagbaliwan na iti alugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito at na dito nagluga na ka, Chip. At nga tayo nakargrag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag dito abay ko. Total, pag may saak mat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi ti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka ko maapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, kay nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimason nga, Lola. Awala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na diabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, nukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat ka di nakitak awalit di tibag, kat Ada nakitak nga ID dito eh.
Padasag akong takan. Hello? Sino day toy? Hello? Si kakatitag naga ni ti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Sino da ka di? Ada ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Ada karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. No, kasta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabata kiti naragregyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dayja tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli kada kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto'y ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam namag akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga na hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, apok. Parbangon pa'y laang, Walola, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinlin na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan di panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko naam, tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading won dagiti ka aruba? Uwan nga, Rod, Lola. Sapay planok kumamat ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Ay, unay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Naitalag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramid. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat dagitan. Ngam jaklag sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po.
Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mamay da, supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabangla na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas na ti panagsasaom kada kami. Anti, Chismosa. di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak Diyak ko man aramidan na ito eh. Ngam diyak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na, di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yun timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli kayo. Narabian ka mo, masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, agina kang arudan tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding wanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumad nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da, kat agsasango kami amin iti barangay hall, tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hula pa? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda, Sumardang kayo mga taitan mayda. Kasi mo'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka sa nga ilita itapaw. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimabay ti lugan apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala,
Urayon tayo no niya tigagara da, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo mat gayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nakalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan ka ita ta nakabangon man ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Ne? Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm nyo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Oo na, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasway ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensyak. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasyar ka ba di tiyay? Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kayat nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Dakal unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Tasakbay ang nagkita ta, nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Kaya naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir, talaga nagbalbaliw akon. Tadjakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam kinasakit, at dalata na ita saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti piyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at dapat man nun na deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka muna niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakil ti kasi ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang dagiti anak mo?
Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalin na kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masurunak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuan daam mo na apangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintag ko na iti bindot ko. Kat si Maya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ka barok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat ti mangibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manon. Ha? Sige, ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan sarek mo nga trabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan ida jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jayamat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkid daw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta iniktat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang itidadakal ko. Iso sikapa lang, ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamu ka nagitiyay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswasi ka ti pangitalkan mi ka nagitiyay. Amumatan ti araramidam saan? Wan, sir. Kat ikarik, tiyak to pulos dadaulan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti nga anak ko. Numat nga minada korek tarag amadi nga aramid Apa endak mo't.
Sungba-sungbatan, dak. Aywan, pangaasim ka niya at di mo sarsaritaan ka dagiti karo, bati narami dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga rodam ako na, ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Ay, marik na ako, di pa nagkapsot ko, anak ko. Iswabilinan kayon. Kanitid ko, di para kada kayo. Saan kayo pa'y amatay nanang? Agbyag kayo pa'y tinapaot. Kaya't ko pa'y kumamit ti agbiag ngamawanan. Nakapsot akon. Jakon malasatan ti kimpet asakit kanyak. Isong agsingsingpet kayo kumangag kabsat. Anyaya ti kunayong ibagayo nanang. Itit ko ti tawid yo. Biningay ko ni ti husto. Impasi kaso kiti anak ti gayam ko ti tawidan yo. Agpada ti pan nakabingay ti base tatawidan nyo kanyak. Di yo ko mailaklako tapnod da pagbalayan nyo. Ken pagbalayan to dagiti anak yo. Basta gimbag kayo pa'y nanang. Adda kaasin ni Apo Diyos. Di kay kumamapukawan ni tinamnama. Sa dino ngay abanda ti patawid yo kanyak nanang. Tangay ni kaloy ti buridek kada kayo adwa. Isu nga rod ti mangtawid diti balay. Kanti daga na kay patakdaran na. Aging ga ijay waeg. Ni, kunak man no siyak ti mangtawid diti balay. Saan tani kaloy ti buridek. Iso ti mangtawid ditoy. Anya? Di kay madanagan. Tagpada ti panakabingay ti tawidan niyo. Awan dakdakal. Awan basbasit. Apay ngay, adya kabsat mo ti mangtawid diti balayo, Emi. Sika kumaa, babae ka. Kan adan pamilyam. Dinto ta ni kaloy kat baro pa'y laeng. Ay, ni kanumat kaloy ti mangtawid diti balay. Ta iso ti buridak lakay. Apay, gaputay so ti buridak. Isaon ti pangipatawidan da diti balayo. Sika kumaa, babae ka. Naimbag ka ni kaloy talalaki. Agaramid to iti balay na. Sika ngay. Apay, ammom ayat ti agaramid iti balay. Ay, kunak nga rod asyak kumatimang tawid ditoy. Tagnanaad tayon kadagiti anak ta ditoy. Ngam ko naman ni nanang anikaloy timang tawid. Taburidak ka no nga rod. Anyamat ginto da atawid mo ngay. Adayo mo ti kalsada. Awan pa yung balay na. Mayat ko ma dito itasantan nga agpaarami iti balay ta. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang. Wen, ay wem. Agpakaasi ka. No kasapulan agsangit ka, tapno masyan ken ka. Kat tibabawi na timbaga na anikaloy timang tawid di tibalay. Nanang, agring kayon, aldawan. Mangan kayon. Apay akas ti tilangan ni nanang. Nakasalungay ngay matan. Landaw, lakay! Umay ka man! Landaw! Oh, apay bakay? Kita man nakasalungay ngay mo ni nanangan. Lay, saan samat ten nga gang angas? Natay samot to ni nanang lakay. Itaray tanay sa ospital. Ay nasanin. Natay nga rudan itaray mo pa lang. Ha? Talaga siguro agasat na mati matayin Malapdamaya no talaga ngay panan. Landong. Ala, tulungan nak tay simpata diti kaman Taagpaaramid tan itilungon na. Di ta gumatang aya. Sana yun.
Nagngina. May mayat tiyag paaramid ta libre. Adamot kayaw ang nakasagana ang maaramid. Alang aruda, lamayan tayo ni Nanang, tempan na mutten. Nanang, nagsapati pa ng ibatim ka na kami. Anya nga rod, aklonan mi Saan ka na makarik na iti sakit, Nanang? Makay nanakan. Kaloy, kasanungay. Parchen tayo na may satarakan mo tani. Amumad nga awan makukwartami kanibayaw mo. Wala Manang. Pasensya kan ata ni awanan kami ita. Naimbag tulan nung makaswerte kami itimula mi anateng. Bumawi kami to. Okay lang, Manang. Mala, ingka nga rod ito doon. Noan niya ababoy ti maparte. Tapno ang muda titiliwanda. Itatanay tabunan ni Nanang. Anyat planom ngay kaloy. Anya ko mangay, Manang. Kastilat ha. Ituloy ko tiyag mula. Ay na ading ko awan asensom dita. Umdas lamay gatang itimasida ti masapsapulam dita pa nagmulmulam. May mayat no agabrod ka. Ha? Plano ko mga rod agabrod. Ngam pampanunutak na iti anak ko. May mayat no sikat agabrod ta baro ka. Awan anak mo. Awan asawa mamapanawam dito'y Pinas. Manang. At dati ibagbagan ni bayaw ko at trabaho ija abroad. Ni kumabayaw mo ta agaplay ngam. Kanayon mo ta maulaw. Kan adu tirikrik naan na iti bagina. Amang ano sana makapasa iti medical. Iso asikalangan. Naimbagkan katawan na pulos bisyom. Di kag saksakit. Madlaw ana salunat ka. Iso asigurado ang makapasa ka iti medical. Pangalak nga iti pag-abroad ko kat awan mo't kwartak, Manang. Ay na. Nalakala ti remedyo dayta. Adama nuang kan bakam. Kan adapay 5 ababoy mo. Mangilako kan akadagi jay. Ta iso ti usaram nga giprocess iti papeles mo. Anya? Apay, di mo kaya ti bumaknang. Ay na, adun ti bimaknang dito lugar tayo gapo iti panag-abroad da. Mabibit ti bumaknang, no ija abroad ti pagtrabahoam kaloy. Kandakkel ti sweldo iti pangisarkan ti kabsat nila kay kukan ka. Manang. Alan, umanugot kan. Para matlakan ka ti panag-abroad mo. Awam mo't sa bali ang may ranod no saan asi ka. Iso asigiki di. Rugyamon tagi pag na iti papeles mo. Inla kumbat gaya man tay baka kandag itay baboy mo kaanakan. Wananti. Aramatek ngamin nga abroad. Madamati pa nang ipagnak ti papeles ko para abroad. Dukas ta, agabrod ka. Sa dino apagilyan ti ap-aplayam nga'y kaanakan. Iti pagilyan nga yan ti bayaw ni Manang ko, anti. Kasta aya. Kat di panawa mon ti balay mo nga impatawid ti inayokan ka. Una, anti. Damanang ko pa'y lang tagnaed. Apay, di dagi patakder iti balay ta. Nabayagan nga agnanaed da iti balayo. May mayat matla kuman no lumasindan. Tadan bukod na a pamilya. Jak amo anti. Awan pa siguro umtas nga ornong da. Nabisyo mo't nga minjay bayaw mo. Artik lang nga rutan, sugador pa'y. Ken oray je kabsat mo. Manugal samot ten. Pasaray agkuyog damutin amapan makisugsugal. Wan nga rod, anti. Ngam ko na damat alibangan da kanulang. Addan anak da. Ngam di da pa'y laagbalbaliw. Imbes nga ipamaysada ko mati agtrabaho para kadagiti anak da. Nabaybay andan sapayon dagiti mula da. Wan nga rod, anti. Sayang ti puunan da ijay. Basit samat ti maapit da. Tadi damat inas asikason ti mula da. Nay, malamot gaya man, anti. O sige, tenak pa'y aglabay ti badok. Sige, tayawid kumatan to'y ginatang ko dita istor kaanakan. Imot-mot na niya kabsat ko. Di nakmat pautanganan. Di nakmat pauitan iti kwartakaon. Kasano kat naurnungan ti utang mo kan kuana? Di ka mangamin makabaybaya din lakay. Anyat pagbayad ko nga. Amo na may takanayo na mabangkrap ti mulak.
Nala, sana bale. Tatulungan nanto ang makastrak iti trabaho di kabsat ko iti abroad. Kat no maka-abroadan di kabsat ko, isunton ti pagpatulungan ta. Sapay lang ko mga rod ta maka-abroadan iti mabiit ni Kaloy. May mayat no ni Kaloy ti aga-abroad ta baro. Tanos siyak. Aldan pamilyak. Narigat yung madayaw no anda pamilya. Amangan no isukat na. Si kakit di Tano siya kawan problema. Napudnuak ken kang asawa. Si kakit di Amangan no masulisog kay ti sabali a babae no madayo ka. Iso asaan langan. No kasta, ag-flight ka ni ti mabiit ading ko. Uwan manang. Ay na, Si Mang Puetan ti visa. ay na, nagsaya aton. Kamaudyanan na, bumaknang kamatlaangan. Ha? Lalay ngam tagtrabaho ija abroad one. Dubliam ti panaggagat mo. Tapno ag for good kanto adagos. Padakkelam to'y balay mo. Papintasam, tas ikamo ilaang ti mairanod. Di ko mabaybay ang tuy balay manang ha. Kan nagitinabat-bati payadingon ko. Wan, awan pagdanagam dit ha. Adda kami kan ni bayaw mo. Saan may abaybay ang dagichay? Padwan mi pa'y kidi Agyaman ak ngarod manang. Mala, tulungan kan nga agimpaki ading ko. Kat itulod da kan tupay di airport. Ne, si kamot gayam, Amy. Sombra ka Ay nasaanan tane. Madaman samot ti dalus mo di ti balayo aryang. Tani italaang manen ang makadalusak. Kan sumangpet nga minda katugangak inton bigat. Umayda ka no agbakasyon. Aya. Aywan, pautangan nakman iti kwarta maryang. Bayadak no may alawas. Ay, adapay mo tay sigod nga utang mo, Amy. Agbayad ka pa'y nga umuna, sa kantumanen pa utangan. Pagiddan nagto na bayadan. Bayadak to amin. Promise. Apay di mo amo ayang adan ija abroad ni Kaloy akabsat ko. Ha? Into nagswildo si kanto ti una kabayadan. Promise. Ha? Apay, si kakaditi pangipawitan ni Kaloy iti kwartana, Amy? Wan, aryang. Tadautang na kada kami. Alan na, pautangan nakmanon. Maudin day to'y, promise. Mano ayat ti utangam, Amy? Uray 3,000 kumalaang noda. Sige nga, Rod. Ngam ne, saan aga po tapautangan ka kat ado ti kwartak? Saan? Tagur-urnungak mo't, Amy. Agtalaka-lakin ka, iso apautangan ka manan. Tani, amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Wan, di ka kadi madanagan. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agpawid di kabsat ko. Hello, Kaloy. Kumusta ka ditan ngay? Naimbag man tay mawag ka. Nasayat mo't manang. Day off ko nga minita, isa anak kaawag Agad, nagswildo kan. Wan manang. Kaagpawid ka nga rodin atan Awan ka nun tay baboy mon. Kan gumatang ako maitisukat ti bakam nga inlakom ide. Tapno dalat takadwa dinwang mo. Sino ta kasarsarita, Amy? Ni Kaloy lakay. Nan, kasaritak man. Kasarita na kakano ni bayaw mo, Kaloy. Adto ti cellphone. Hello, bayaw. Kaano nga, ingagpawit ka? Dapat tarimaan minto'y balay mo. Ha? Kwa, bayaw. Di mo ko matagidaksen ti kastong ibagbagami, bayaw. Tanong sana ga po kanyak anang i-recomendaken ka iti kabsat ko. Awan ka kumadita abroad ita. Iso dakkel ti utang mo na imbaga nakam ka na kami, bayaw. Iso di ka kumagim imot, Tanay, kasapulan mi ti kwarta ading kau. Kun di mo kayat mo matarimaan ti balay tayaw. Este, balay mo. Manang. Tunggalag sweldo ka, ipawit mo ka na kami. Da kami, ti makaam mo amang patarimaan ditoy. Parugyan mi adagusan no agipawit ka. Sige, Manong. Agpawita kinton bigat. Okay nga, Rod. Di mo tipidan ti ipawit mo, Tapno tuloy-tuloy ti trabaho, ading kaw. Adamat simmang put ang materyales lando. No kasta,
Paypayswam ti imbagam kan ni Kaloy? Apat tarimaan mo ti balay na? Uy, tapnawan may bagbagana. Wen ang saan tayo matamairanod ditoy. Isumot aking balay. Anya nga isop. Datayo, ti may ranod. Kukwa tayo na ti abalay. Anya? Uray, tamayatan ti biyag na. Maawatan nan tunay ta. Agipatak der tulangan iti sabali abalay na. Ni, ay winan niya. Awam malat maramidan nanton Tadi na tayo mo't basta mapapanaw ditoy. Tanabayag tayo mo't nga agnanaad. Wala. Kan may sa. Nasing pert jay kabsat mo. Kan kabutang nak na jay. Wen matkit di Nalakalayalis dali puspos na dya kabsat ko. Malangaron, patarimaan tantoy balay. Nay, agudong kansa aryang. Saan nana? Mapanak man ijay balay ti kaanakam ani Emi. Kuna nang agbayad idikal man iti utang na. Ngamjak met na uray ijay balay. Anya, kasano ang makabayad kat gimatang dan sa iti materyales para iti balay da? Ay nagluko met day jayan. Nagkaripay abayadan nak idikal man. Nukas na. Nagpawitan ni Kaloy manipod abroad. Wen, ngam inggatang da iti materyales. Ngam ingkalat tapadasan asingiran amangan no addapay nabate. Alaman nga rod nana, sapay jak kayat ti mauluulbudan. Kasano adi makautang dagijay nga agasawa. Kat minalumet ti sugalda. Kanayon kano amaabak da. Insugsugal na lang nga rod dagiti inutang na kanya ka. Lakit di Isu nga ingkadanunan ijay balay da balasang ko. Bareng makasingir kan. Malaryang, tapno dapang tenglam iti utang ko. Alaam pay laang ti dakkel a rice cooker me. Kabarbaro dayta, ginatang ni Kaloy. Ay manjak, amangan no sa pulan ni Kaloy dayt na. Jak kayat ti makabasol, Emi. Saan? Tadi na mo ilapagan ano daytan? Dua ngamin ti kastami. Kwarta ti kasapulak, Emi. Tani, adda pangusarak iti kwarta nga inutang mo. Kawang nga rodmot! Apa di ka makawawat aryang? Ni, apay nga agungot ka nga Kasano ka di ka makawawat? Agkakaro ba tayo? Ngam di ka pa'y makawat mat. Intun sumarunong agpawit ni Kaloy kung nalang arudan. Nukas na mo ilaang. Nasaysaya at lang arudan nga agsango ta iti barangay hall. Hello, Manang. Apeng imawag ka. Kaloy ading ko, pangasip ka di Kasyanak, adang amin nakautangak. Kat, jak nakabayad, kat ni darum nakanomatan. Anya? Apay manot ti utang mo kaya, Manang? 5,000 amin. Pawitan nakmampay, tanay ka sa pula ka talaga. Kanjak kaya ti may darum takababain. Nangusaram aya iti inutang mo. Ay na, nabayagan nga utang ko dayjay. Hindi pa lada ka ditoy. Ingat-gatang ko ay tisinsinda tayo. Sabon, mantika, kanaminan. Nairanod ka mo lang iti dayjay nga utang ko ading ko. Ha? Oh, sige. Urayam nga rod ti pawit ko, Manang. Napintasan to'y balay ni Kaloy kaanakan. Nalpasan, di makulan. Balay may amin dayto ante. Saan la balay ni Kaloy? Tado mo tintirigrigat mi ditoy. Apay kaano nga agawid. Din samot nagbakbakasyonan. Sana na masapol ni tabak bakasyon ante. No agawid, gastos lang. Adun tumalang ti kakalugaran kan kakabagyan na sumarabo kan kuana. Ibusan dala kwarta na. Anyan ti kasta ka panunutam. Apay, di ka mailiw ijay kabsat mo. Mailiw mo't may mayat no agurnong pay. Agpaado pa iti kwarta tapno saan to nakakaasi. Kat da kayo ngay, awan mo trabaho yo. Amuyo asawan ti kastakin ni Kaloy. Gamda kayo, di kay maasyan iti bagbagyo. At dapay anak yun. Ni, kawang bibiyang nyo di tanante. Sana gaputanti da kayo kapakibiyangan yung amin na makita yon.
Tilang bagbagiyo ka diti pakibiyangan nyo. Maasyanak ngamin kin ni Kaloy akabsat mo. Nasingpet ngamin unay di kabsat mo. Mabain siguro. Ay, sige, auntie. Agawid kayo nawan na sayat nga bagayo tani. Adupay taramidog. Imawag ni Kaloy, agawid ka no mutan lakay. Kasanungay, ang mga no almanan nanto'y balay. Di ka madanagan, tasyak ti makam mo. Bugta kaklabasit na jay, ang butingan. Ibagatan ton nga, agpaaramid iti sa bali a balay na. Una, ano mo tirigrigat ta dito yan? Kano saan agapukan niya ka nang i-recommenda iti kabsat ko saan anak ka abroad? Sa bagay matkit di agawid-awid pa'y lang amin. Baya man no agawid, gusto mo't ka diya. Tapno may pakamutakin kuwanan nga awan karbengan na iti dahi abalay. Awan saritaan tayo akasta manong. Kan may sa kwartak tinagastos para iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan! Ngam ado, tirigat mi ditoy. Ken laglagi pa, ano saan agapo kanyak? Saan ka naka-abroad? Kabsat ko, yan ang tulong ken ka maka-abroad. Hoy, di nagpailam mo, Kaloy. Ha? Ala, di kan sumungbat, Kaloy. Di mon kontraan ni bayaw mo. Among matday ta na makaungat. Talaga ang makaarami di sana nasayaat. No kasta, talaga saan kayo apumanaw dito manang? Talaga nga almanan yun ti balay ko. Ay na, itad mo ka din kada kami. Uray tabaro ka. Awan pamilyam. Agi patakder ka langan iti sa bali. Ala nga rod. Alak lang dagiti kagawak ditoy. Tapumanawak manang. Ay, pasensya ka na, ading ko. Sapay ko matamawatan na kami. Ipagpagapumlatan ka dagiti kakaanakam. Wan. Oh, anya nga, di nagbutang matlang tilo ko. Ha? Bilibak nga rod kan kalakay. Nagbutang nga dagos kan kajikabsat ko. May sala asawom. Inakukos na nagiti gargara na. Agpaiso mo timbagak. Rumbang lang ang muna tagbayad iti utang na imbaga nakam. Ang napananangatan ngay. Di mo problemahan na ita. Ado, ti kwarta na. Makagatang na dya iti bukod na abalay. Naimbag nga orasyo. Da kayo ti caretaker ditoy. Ha? Anya caretaker nga ibagbagamat. Balay mi na ito'y. Talaga gaya manatangsit ka. Agpaiso tinaidanon kanyak. Ipatangkan niyo abalay yun na ito'y nga oraysan man. Ha? Apay, sino ka? Siyak ni Delilah. Tinakagatang iti da ito alote agraman to'y balay. Ha? Nene, anya anagata nga sasawamot. Ato'y ti papeles. Pamanagnat. Anagatang konday to'y alote kan balay. Anya? Isola di kita nga pumanaw kayon ditoy. Tawan karbangan yung agnad ditoy. Nagatang konday to'y alote kan balay. Kasano itan ngay, awan pagyanan tayon lakay. Sikamot kami. Di mo inasikaso at dagos ti papeles ti lutay. Jakmat amo anay panagan gaya man kan ni Kaloy dayjay. Iso akampantiak. Di ka mo tagpampanunot. Agi patakder talatan ay ti kalkalapaw ta ititawid ko daga. Pangalaan ta ko may ti kwartang aramatan tangay. No kayat mo, agpaaramid kay ti kalkalapaw. Tay nakagsapol iti trabaho ki di Manila. Panawan na kami? Kapilitan tapno da kwartata. Makamukan ka na iti ubing. Pasensya kayo no naramid ko ti kasye manang. Kasapulak mat kami ti kwarta, tapno makagata nga kiti pagbalayak. Pakawanan na ko maading ko. Nagbali na kapaspasurot iti asawak. Sorry. Pakawanan nakmat manang.
Sapay ko mata maawatan nakmat. Awanan, insukat na kami ti asawa kading ko. Ha? No kasta, saanan ang nagawid ni Bayaw? Saanan, tada ka nun sa balya pamilyana. Nakasapol iti at mabalin na babae. Anya? Kasi kami mat ka nagiti anak ko akakanakam. Kasano kami pa yan ita. No kayat mo, ikan kay ti pagpuunam ngaglako iti kumkumpurme. Tapno adamat pagsapulam manang. Tadyak may ka rin mo matulungan kay ti agnanayon. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Ta sa anak ang nagkurang ken kay ti kalabas. Amin na kidawam, inted ko. Isong agtrabaho ka para kadag ti anak mo. Kan idyamon ti bisyom. Agbalbaliw ka kumanmanang. Nabayagan na jak nagsugal, tawan kwarta kading ko. Aglako kay ti merienda, tapno da pagsapulam. Kanuan gayam. Agsubli ak iti abro din ton umay abulan. Ha? Kasanon nga ti balay mo, di awanan agnaad. Da kamin at ag-caretaker. Addan nakasaritak nga ag-caretaker dito'y manang. Iso ala dingitek. Ha? Di ka madanagan. Tung palak ti karikan ka. Ikan kay ti pangrugyam, takasimat dagiti ka anakak. Biyag, ti tao. Adda kamot gaya man Joshua Apaw. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Di ta kabangi ba nga barangay lola? Napan ko sinarungkaran ti gayem ko. Agina na kang arudan. Tamangita sarak iti kanam. Agluto ak iti paboritum asidaan. Nagkasata ka talaga tada kahit tinagbali na lolak. Sipod pimusay ni nanang kan nangasawa ni tatang iti sabali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mangay aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo. Amang ano sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumbang lang aywanan ka, Apok. Saan ang mabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan lola. Tainton nakapsot kayon kat saan kayo na makapagtrabaho. Siyakmat ti mangaywan kada kayo. Nagsapa ka mat arumwar ita, Apaw. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita lola. Un gayam, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo tan iti cabinet ko. Aday jerwar, Apaw. Mabiit laang taplansya, Siya kon lola. Ituloy yu ket iti maturog tanasapa pay mat. Siya kon, Apaw. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman at nga ron lola. Aguyik kayo matan. Mani ka titirik na yo. Ay, awan da ito, Apok. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Amangan mo't no darik-rik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, aklang, Apok. Di nakpakadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo itirwar. Ada ko lola. Ay, nakaturog mo't gayam ni ti sofa ni lola. Agore ka. Apaya kasta tilangan ni lola ang nakaturog. Lola? Lola? Saan samot tinagang angas ni Lola? Lola! Lola! Hello, Joshua anak ko. Nakaawag ka may. Awanan ni Lola, tatang. Natayen. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya. Sige, umayak lita, itamot laeng. Bye. Sino timawag, Pedring? Di ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Dimawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ngay mawag ni Joshua? Mapanak iti ayanda itamot laeng.
Anya, Sa dino tinapanan ni tatang nanang, apay nga awan dito'y balay. napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na Ah, apay anapan ijay nanang. natay ti inaday di mo na nga asawa na. Anya? Akat, apay nga rin nakasta ti Jaryo. Masurunak, ita niya kumaaga po ang mapanpaylaang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Di ko na ni tatang kanyak, nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na di si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay uray pay, di ka agsaw iti kasta. Tawat amom, Isabel. Itatanay tabunan ni Lolam. Ano ti plano, manak? Agnaid ka kadipay ditoy? Diyan mo, tatang. Amangan no kayat mo ti agnaid iti balay? Awanan ka duam ditoy. Amangan no ad-ad na mailiw ka ken Lolam no ditoy ti pagnaadam. Mabayinak kan antimay tatang. Di ka madarakan. Siya ti makaamong agpalawag ken kuana. Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijibalay ti pagnaedam. Tapno makaduwa ka met No ngay iso ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni auntie. Di na ngamin kayat nga agnaedak ini ijibalayo tatang. Sabali itan anak ko. Nala, aging pakikakit din. Ta agkuyog tan nga agawi di jibalay. Dakkel tinagbaliwan ti balayo, tatang. Nanayunan ti kwarto na. Wen, anak. Nagtinulungan may kanya antim amin na ito'y. Oh, na ito'y ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyaman anak, tatang. Adda pa yung silid ko iti balayo kanante. Wen, anak ka, may. Ano sampay ti silid mo, ha? Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di Lolam. Tinapateg, at napagturuga kan makadwa kayo pa'y datang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayon anak kadwa? Day di Lola akanayon ti kadkadwak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kadagit tinagkurangak ken ka anak ko. Ay na, no apay mat ngamin a pinagnaed na paylaeng ti anak day ti Cecil dito'y palaya. Makapasuron at talaga. Ay, apayin ba kahit? Apay ngagdabdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anya manan ti pagpupunutan ti ulom aya. Agraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya? Kasano? Pinagnaed mo paylaeng tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak ang makakit-kita kan kuana no amumlaeng. Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan dito'y. Nagngina lang arod aminen ang magatang itapanawon. Di ka ka di madanagan. Tandamot na talgad at trabaho ti anak ko. Basta, masuronak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam no makitkitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo kuman iraman jay nabayagan at di maga. Basta masuronak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon dito'y balay. Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at matlaang no agnaad ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno adda tayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balay da. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti dayto abalay? Isu nga rudag kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu tag kasapulan iti pamilya pagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't nga bagbagam, Isabel. Ipamay samket di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana.
ama namot ni tatang. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mabit lang, tayo lupas ko tira ramina. Right. Timakder kamot bakit? Papanam ngay. Kunak man lumangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaek ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito'y lamisaan. Nasay-saya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalatakan ayunan ti masursurot iti daytoy abalay. Grabe ka mo't. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak. Nay, nakapasyar ka mo't Mayta. Kumusta ka mo't ngay? Kastoy lata amare. Napintas kan sexy lata. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mo't ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan. Ay masurunak amang kitkita kan kwa na ijay balay. Isugayam day jay tay anak na itiim mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idi na minsan. Gwapo ayamot na ijay mare. Katuan mo't, kasla artista ti lang ana. Wen no adayo. Ha? Tatang, ada ipapaabang da abalay iti asideg. Boarding house. Kayat ko mga abangan. Di mo ka di kayat ti agnaed dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo kan ni Auntie Mayta, gapo kanyak. Diyak kayat asyak ti pagtaunan ti sanyo apag kinaawatan kan ni Auntie, tatang. Kas gaya talaga ni Auntie. Makaunget no kontraek ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, dadamat na talga na trabaho. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Ne, adda ka mo't gaya man, anak ko. Wananang, ngam, agmay-may sa kayon samot diti balay. Napananda tatang kan Joshua. Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apag-akaran na. No kasta, talaga pinatuloy na ti panagabang na. Wen, anak ko. Isumot la na ragsak kayo manan Siyempre, awanan ti pa ka-stress Ay, di kay lamaasyan kini Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamiyimot yupay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda ka inagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi. Nay, si kamot gayam mare. Sumrak ka Agyaban ako, Mare. Nay, mayat sa ti aldaw mo ita Wen, taawanan ti pa ka-stress ak, Mare. Awanan ni Joshua ijay balay mi. Ni, napanan nang hay. Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga ron, tanangrik na ti loko. Ay unay kan ayamare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti mo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day dya abaro. Namin ado nga minan ang nakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't nga agsasaong. Nasayaat, no nasayaat. Anya ko maita. Basta ti kapatgan kanya. Kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel. Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti pa nagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo nga eh. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Wen nanang. Malangarod. Palubusan ka ngam agan-anad ka ijay Di mo liplipatan ti umawag.
Tengat rabiin. Ngam di mo ila umawagan jay anak ta. Abangan no di na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't Anya nga oras ang nagrubwat da itay malam. Padasaman nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't da itay nga anak ta. Nay, anda umawawag bakit? Ni Isabel Samuton na ita. Ni Jenny mo't akaanak ak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamag yung ka din tinapasamak ka da Isabel? Napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida ida hospital ka dagiti kakadwa na. Anya. No ambok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot ka dagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kastya na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay. Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta iti kabita na panawain. No kasta, dakalagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidat ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel, tatang? Masapul na maopiraan iti kabita na panawain. Sa nakaro ti donor ang nasagrap na. Dakalagatan ti kasapulan mi ita, anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko, tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Ada paggasgastusam, anak. Kasano nga runen ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang, tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo, tapno agimbag ti kabsat ko. Manted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya, agyaman ak. Naimbaglaang ang dada ni Joshua ang anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kapsat na. Nasingpet ni Joshua, kan masyan launay iti kabsat na. Isabela, nako. Nanang, Agyaman ak na nakariing ka na nako. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Nakaring matgaya man ti anak ta, bakit? Kaririing na launay lakay. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, di mo binaybayan ti anak ko. pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang, Di mo pampanunutin, may papaniti dahi ta abanag, anak. Aginanakakit di, tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Juan, tatang. Agyaman na kiti tulong mo, manong. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano agimbagak, agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso nga awan rumba nga bayadam kanyak. Sa anak nagsingsingir. Manong, Bay amon day jay. Tatulong kun ken kaakapsat ko. Sana balay tati kwarta. Masukatan. agyaman na ka talaga kan ka, manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka, idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong kada kami. Nagsaya at kaakapsat. Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amam kan ka. Pakawanan na kuma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, auntie. Maawatak. No, saan kaya komportable ang makakitkita kanyak? Agyaman nak ta maawatan nak. Ngam na amiris kun ti bidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamatan kaspud nung anak ko. Sapay kumata ibilang nakmat kaspud nung inam. Awan pari ko titiday, auntie. Di ka madanagan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay kan ka. Saan, auntie?
Itulong ko dahil kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kan may saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ay, Juan, napagsaritaan min iti amam da ito eh. Numabalin, agsublikan dito eh. Agnaid ka manen dito eh, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmat kan ka, iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Sige ante, kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manen ti amak. Biyag, ti tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy, oh. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di talami sa ita. Jack pa ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulanan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman aktere ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo dahi tan Terry. Amo ka bulbulaan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango dahi ta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang, dayjay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga min ti kinagwapom, sir. Makapaawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas tetak. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaw nanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya kamaysa. Saan aday ta ti panghibasarak iti panagayat? Ha? No di ket iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti dayjay na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak itinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak lata gwapo nga oray saan mat. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagtagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandom. Dagaangan ngamin, madam. Apay, awan na ingpis sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, awan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah.
Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick ka, naka-makeup ka. Kat, adda ka lang mat dito o nagtibalay. Ay kwa! Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Man nakipyang. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanyak, Tere. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing ka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam! No maibaw, ing ti imatang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di inak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. When, sir, tapno mapagserbyan kayo anaimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Tere. Naiduma kang amin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo iti na minsan nga aldaw. Nakagata nga iti napinta sa badok. Bagay kumutlang ti ginatang ko ang nighties ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas ti badong, talaga napintas ka, Tere. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you mat Tere. Ama, kuyugag ni Tere ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kun ka. Tultulungak lang, mama. Ta mga no di na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaw na, Eddie. Ni mamamat, tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Tere, baruak mat, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na, mama. Nagagat ni Tere, kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat. Podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Tere. Baragsakan Ngamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Tere. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri ka taklaan. Kat ti pagdanagak. Ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na tim ay papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila nga yung nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga mingi babaw ninyo.
Sanak mo't anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot ah. Apay, saan anasingpet ni Terry ababaon ninyo ay mama? Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling ugali na. Ha? Masiguradok, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie mama. Ibagayo tapaliiwan na pay anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pangaasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Nabaliw kong ti ugali na mama. Nagagad, naasikaso, kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpaiso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang. Kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Tsak, amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie nanang. Iso adiyo tagibasitan ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamit ha, nobyo kon. Ay kasta aya. Ala, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko na. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe nanang. Siya kung timapan gumatang Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isyakon, Barok. Asidaglaang magti-store dito. Bay ama ni nanang timapan gumatang hani. Ikamlatan iti paggatang na. O sige. O, at iti igatang yo, nana. Di, jak kayatan ti agnaag dito'y balayo. Ha? Apa Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka nupay anong bag ti ugali ti tunggal maysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo anasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talangan dito'y balayo, Eddie. Ha? Papananta kayo no pumanaw ta dito eh. Di mo kunaan nga agawid tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta. Mabalin metkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kayat ni Terry ti pumanaw, isulaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak na ito eh. Talaga natangkan ti ulom. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay,
Di mo madlaw ti pudno na singpat kan tagin si singpat lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaingag pamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalat yung kiniteri, mama. Basta siya, napanagnagakti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti kaya't tiyo mapasamak. Jak laim pagaraw. Agayan ayat kayo magayam kiniteri. Apaw. Sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Ayat at tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, lolo. Ay, saus. Anwam tibak nang no suberbiyada mag. Ugali, tikang runan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingpot ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito'y. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapnod na kadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing puti nobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan reluna. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita panangkitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu tama sa hiyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganiin. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay, sus. Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu, Ay na, nagbayatan. Baka ginawat si bukod ko, Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog ko no sabot ka, no kastoy lang. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu akwintas, day, tere. Awan mo tantay kwintas ka, naragrag ka. Ha? Nangikan nyo aya, lolo? Diyan mo, ikatanday day. Nakasuot latta kanya, ngam awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Wano saan? Amang ano nalipatan yung tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan yung samat nga inikat yu. Ha? Oh, nga ta. Sanak pa'y mga gabaw. Iti kasta nga edad yu, talaga mapanan ti panagkabaw yu, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, wal man, tanay, napatagkan na dahi niya kwintas. Manaw, tigas niya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasan ka. Wan! Nakaluto ak meten. Isa dalusak dagita kukuyo, tani. Nagatiddugan kan nagrurugit. Alang nga raw, balasan ka. Taituro ko man dito tumba-tumba, tugaw ka.
Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, Lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan, uray ti rilo na, inlalakon. Dinak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Ah, Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisaw. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, Lolo. Ay na, agyaman na ka raw na palasang ka. Eh di, agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawin ka? Inton bigat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, tadwatang agawin. Madami kami sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ha. Anda na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalaka. Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ka. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita, anak. Apay nga saban ni pudim tang daide. Kanti nobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti dadluma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kayat. Kaya't kung san anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Bimo daw kan bimakad ti pamagim anagyan ijay syudad ah. Saan mo't unay? Kumusta? Balasang ka pa'y? Siyak, baruak pa'y. Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta, idi high school ta? Kwa, wana. Jak malipatan day chay, Kenneth. Mabali na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta, ngamhot biyag. Ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Ang mga noad dati maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tapnosan dan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy langan ti mo kapamuspusan, nanang. Tapnosan na marigatan tinobyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nadakwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakamukan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan dayto nga aramidem anak ko.
Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na, di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo, Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-rupa pa'y laang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot ni Dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo ti pang ibilbilang kiti anak mo. Isa na patagan kanyak ni ikang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan ron ba nga pagyamanam? Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At dagin hatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan, sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan Sa anak akomportable, no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaid dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't Anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy lata. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailiw ka nga runan. Kano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta, tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rason. Anda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Ada si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. At dalalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay,
Si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adapay ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadi matlaeng iti date ta. Una. No, kayat mo sumurot ka langan kanya. Sa dino? Pwede dagos ko. Tapno anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di ngay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanyak. Adamot ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod nga umakar ka? I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ka ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsang iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidem. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. Nanang. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. Ala, agkapi ka pa'y, David. Agyamanak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapik Kasta talaga. Kayat kati asawan na itang aklunan na kon. Eh, kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga na talaga, Jenalin. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito, anak ko! Naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamat ng titimakdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita.
Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y matana nang. Di may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Wala nang. Nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi korason. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot na kanayon. Awan pa yin oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka rin. Itay pa'y Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton ije kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang. Ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimat ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot day ching uping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patya kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasattanak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice da ije pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iti pagadalan da nanang. Congratulations anak ko. Naipasam ti board exam mo, Ikang. Congrats anak ko. Agyaman ako unay nanang. Tatang, ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatag yu kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawang nanang. Mabitla nga. Hello? Asino da ito'y? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David iti ospital. Anda kami dito emergency. Kalata si Makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya, Diyak ka muna niya taramidak. Dakkal ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkal nga urnong mi. tumulong ak iti magastos nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ta itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawon mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, Corazon. Napan ko impacheck up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo, tibadok. Aggurigor nga rod ti anak ta.
Jak maisa parang aramidin dayt na. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungbat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Tagurigur ka nga rod. Di nagsungba-sungbatan na kasta. Laglagi pa masyak ti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumat lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanen ti adu pa yasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay. Dakkel samot tan ti bayadan tayo niti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anyati ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Mrogyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siyak pa'y laeng ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kityanos mo ang mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagtanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagijay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama, lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kitaan no sino dayjay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabangibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang numadamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak, gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day ti may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Jak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kay
Kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti pa nagsubliyo. Pagpapabayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kay ti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayata sidiran. Ngamin, kapkap nakaktiim pa ay dananang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Ala nga rod, nanang. Agnad kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Ta saan nakakagura anak ko.